buri siganwa cyangwa irushanwa rigira ibyamamare kandi rikagira abanyabigwi. Umusore Remco Evenepoel wegukanye individual time trial ku munsi wa mbere UCI igitangira ku cyumweru tariki 21, ubundi ni muntu ki? Ese wamenye ko atwaye ITT cyangwa individual time trial ku nshuro ya gatatu yikurikiranije? Akantu ku kandi nyemerera mu minota mike tumenye uyu musore ngo ni muntu ki. Komeza gushimira abo maze gukora subscribe nawe utarayikora ngusaba ukanda ku nzogera. Remco Evenepoel ni umwe mu bari bahanzwe amaso muri shampiyona y'isi y'amagare iri kubera i Kigali na mbere yuko itangira. Uyu musore mu Bubiligi Remco Evenepoel imyaka 25 y'amavuko ukinira ikipe ya Sudal Quick Step yitabiriye shampiyona y'isi yatangiye tariki 21 z'ukwa 9 izarangira tariki 28 z'ukwa 9 2025 i Kigali mu Rwanda. Uyu musore wari uri mu bahanzwe amaso yageze mu Rwanda habura amasaha make ngo shampiyona y'isi y'umukino w'amagare 2025 itangire, aho yaje azanye intego yo kwisubiza umudari we wa zahabu yegukanye muri shampiyona y'isi ya 2024 mu gusiganwa n'igihe individual time trial. Remco Evenepoel ni umwe mu bakinnyi bakomeye bahabwa amahirwe yo kwitwara neza mu byiciro bitandukanye bizakinwa mu bagabo, harimo gusiganwa n'isaha ku giti cye ITT cyangwa individual time trial ndetse no gusiganwa mu muhanda road race, hashakwa uwegukana shampiyona y'isi y'amagare 2025 iri kubera i Kigali mu Rwanda. Kimwe mu byo wamenya kuri uyu musore nuko ari nimero ya 9 ku isi mu bakinnyi b'amagare. Remco Evenepoel yatwaye ibihembo bitandukanye mu mukino wo gusiganwa ku magare, harimo imikino ya Olympic, shampiyona y'isi, isiganwa rya Vuelta ryo muri Espagne n'ibindi. Uyu musore mu Bubiligi yaciye agahigo ko kwegukana igice cyo gusiganwa n'isaha ndetse n'isiganwa rusange road race mu mikino ya Olympic icyarimwe, aho yabikoze mu mwaka wa 2024 ushize ubwo yari Paris mu Bufaransa. Iki gihe ibihembo yarabyikubiye abitwara byose, abandi bose bataha uko baje, nta wundi mukinnyi urabikora mu bagabo ku isi kuva umukino watangira. Ikindi utaruzi ni uko umusore Remco Evenepoel yatangiye kariyeri ye akina umupira w'amaguru, nyuma aza kubivamo yinjira mu mikino y'igare, aribwo yabonye yuko amahirwe cyangwa se kubaho kwe kuri hejuru y'amapine abiri ariyo igare. Ubundi mu mikino y'igare buri mukinnyi agira aho yisanga, yaba mu kumanuka, kuzamuka, gutambika n'ahandi. Wakwibaza ngo uyu musore mu Bubiligi we ahirereye hehe? UCI Road World Championship igitangira Remco Evenepoel yari mu bakinnyi bitezweho intsinzi, kuko ubusanzwe uyu musore mu miterere ye abasha hatambika ndetse n'ahazamuka. Mu misozi haramworohera kuko uyu musore yatwaye isiganwa rizenguruka Espagne, La Vuelta Espagne ya 2022 yarimo Joao Pedro Almeida, Rigoberto Urán n'abandi bazamutse beza. Ibi bigakomeza kumuha amahirwe yuko iri siganwa rya UCI riri kubera mu Rwanda azaryitwaramo neza ukurikije uko imihanda ya Kigali imeze. Reka nkwibutse ko iyi shampiyona kuva yatangira gukinwa ubu iri gukinwa ku nshuro ya 98, ikaba inshuro ya 12 hanze y'Uburayi, by'umwihariko ku nshuro ya mbere ku mugabane wa Afurika mu Rwanda. Rikaba rifatwa nka rimwe mu masiganwa akomeye iyi shampiyona yagize, kuko rigizwe n'umuhanda w'ibirometero 367.5 irimo n'ahazamuka hangana na metero 5475. Uyu musore tuvuga Remco Evenepoel yaje mu Rwanda asanga umunya-Slovenia Tadej Pogacar watwaye shampiyona y'isi y'amagare 2024 ndetse akabona nimero ya mbere ku isi muri uyu mukino uri gukinirwa i Kigali kugeza tariki 28 z'ukwa 9. Gusa ibyo ntibyamubujije kongera kwiyerekana nk'uko yaje yitezwe. Yongeye kwerekana ko ari umuhanga muri ITT individual time trial, gusiganwa n'igihe kuri buri umwe. Ubwo yegukanaga uyu mudari mu bagabo iri siganwa rigitangira ku cyumweru tariki 21 z'ukwa 9, aritwara ku nshuro ya gatatu yikurikiranije, kuko 2023 yayitwaye mu mujyi wa Glasgow muri Scotland, 2024 mu mujyi wa Zurich mu Busuwisi, ndetse na 2025 yongera kwerekana ko ari ntahangarwa i Kigali mu Rwanda. Kugeza uyu munsi ari mu bitezwe bahabwa amahirwe yo kwegukana iri rushanwa riri kuba ku nshuro yayo ya 98 aha i Kigali mu Rwanda. Kora subscribe ni G7 TV nk'ibisanzwe, dukomeze kubana mu makuru n'ibyegeranyo bitandukanye. Asante.